Ay, naglungkot ka manin? Kitchen numiti nga malungkot ngay nga kwa. Uwap apal lak na dumad ta nga may day na tiyas asawa da. Yan, para lang dijay. Samantalang siya manibod di asawa tan nagpa-may day. Po, para lang ajay. Nyamit ti kasta. Mong ngamin lakay. So nga ta ka nga may day, takwa. Tang, kukayat nga dati sa bali nga makakita kanyam. Kapay ko nam. Papay. Eh, sino miti mayat nga umagaw dit. Kwa, ti nakapugpog iti asawa may day mo. Ano ngay agawan dak. Oh. Iwan ko sa'yo. Paisumit. Oh. Sino lang miti mayat mit maagaw ti asawa na. Siyempre na may day takat pagkaguluhan da kanuhan Oh. Kayso? Win! Nga mati. So nga, kangamanong nung kutin da kwa. Hindi ka mangluko. Aman. Kapag-pogi kan tupay ni Oh. So nga, madi ka nga nung kutin